Kaku wetu hao. Wetu hao. Jina ngani? Mbiya Kanyunyi. Wegi Mbiya Kanyunyi. Yeah. Mbakumanyi na muchinyi. Mama ine kujimba ryanyari. Ni manya bimpa nengweo. Anu mwadi jisamari ngasami. Kwandu kumpinga hanyuma bikola. Nango di badi chuvo chenza jisamari na kime mwezo to. Baloji kwamba ni kimbi to. Baloji ba hanja. Kwamba ni kimbi kabiri to. Sure. Nangu biya nangu kwamba ni yigala kama meme kushala kama chinga kuleto mukalengenza kana munongo to kulilomba nkujinzambi chena mbwalo ni mundu to ngomanyanyi me musaka bintu byanyi yikale bumo kwenzo nongo meme chakusanga to nango bendela kwa bukwanaka meme ngala kwa chana bana betu nujibateleja bakulumpa bonsu ni baka kubonsu baba tulonda nuji bamona Kanyunyi munuvunu mubikila wa mu 30 njimvuluka kakumukwabo tumundondela muiki wa masengu touring wela mubutu kasala mubutu mwela makuta butuko bakambila mubutu ni masengu vuku henda mukasala jikenga ja nsoko kumonji njisanga da bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena Kasaï njisanga ja bukwa Misambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja ba trafika mu comptoir binsonji bya bene Misambu mu kwimbalelo njisanga da ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga ya baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumila moyo wenu lelu chola wenu lukeba balo kumonana ni mununu kaku ani nkambwa tatu etu utubantu banyebeja bikola kachanga bangandonga mu ani chisanje chetu cha luntandala ani mu YouTube bangambila bwani kebako mukulumpa kampanda utwe wimba ni shiba mukulumpa stani mu Belgique utumunyebeja bwani enza mushindo monana nenda kadinzambi wenjulu sabantu monanga na nenda kumpara kwa kubanga ujwa njudi teja yenga yenda kaku wetu hao. Wetu hao. Jina ngani? Mbiya Kanyunyi. Wegi Mbiya Kanyunyi. Yeah. Mbakumanyi na muchinyi. Mama ine kujimba ryanyari. Kujimba jebeji. Uimba bishi. Tungimba ngoma. Nishiba. Ni Misambu. Bikudu ile nangu bishi bya kuimba nishiba bi. Bantu babimba ni marimba. Kiri muntu usakamo kuimba, kiri uimba. Ari muntu ni marimba, uriwanza marimba kubanga rimba ni marimba. Nhavu mai mubanga nishiba. Nji mungo sanshiba mu isuku. Kuya, kuko sanshiba. Kuenza kwisakato kukumbaja mushindo wa kurile mwali londangana. Nango memu yokuteka pindi Misambu ya dibela bantu ya dambila bantu malu bya nangwabi. Pindi obyintu kwe kukumbana. Kima kubanga rimba pindi yo. Uji wa muchiji mukai. Meme do mu 30. Wa mu 30. Ha? Uchi muvuluka balunde bebo bonse. Meme do mu 30. Balunde bebo bonse bagalo chimbo vulukai. Mu? Balunde bebo bonse bakala. Uchi mbo vulukai. Ndi muvuluka batu tumana ana kunawo. Badi atu tumana ana nawo ngari anyi moyo. Pinje muvu wimba Misambu yebamu. Binga ni biji mwete ko kumujimba jeba ja Misambu. Meme ndi mwimba Misambu. Unye mwete binga mugwembe wa Misambu. Ndi muselele bana bayi. Kuba sele bagaji. Ski bintu biri muntu kwetani ngaiki kintu kampana. Muntu bujika kubale makuta kusel. Mugaji kuyego mbele. Ni manya bimpa nengweo. Anu mwadi jisamari ngasami. Kwandu kumpinga hanyuma bikola. Nango di badi chuvo chenza jisamari na kime mwezo to. Baloji kwamba ni kimbi to.
baloji ba hanja kwa mani kimbi kabiri Shua. nanku ya nanku kwa mani kala kama mimi ngushala kama chinga guleto mukala ngenza kana munongo to kuri lomban ko jinzambi chene mbwalo ni mundu to mumanyanyi me musaka bintu byanyi ikale mo gwenzo nungu mema cha kusanga to nangu bendela kwa bukwanaka mema ngala kwa nywa chana. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Kibi tuka bumo kebululu chaka bi mishala matuko maita bu nyina shadi babimba kimbi kumbana mana to bachen matuko bu nyadi malala ka ba yibimba to havo benza entre les mêmes senso ba monana bi dirige benzo to bi benza bimba kadi bintu bi legela mutanchi mulane ngwe bo ba bunyi ba mani kanyunyi mufu nangu umwana muzami ni bwenzi mumudi ngagole ko ni diagula kabiti. Comme vous me to baba ngezi bintu bibia kashiti. Bana betu nujibate leja bakulumpa bonso ni baka kubonso baba tulonda nuji bamona kanyunyi munuvunu mubikila wa mu 30 njimvuluka ka kumukwa tumundondela muiki wa masengu touring wela mubutu kasala mubutu mwela makuta butuko bakambila mubutu ni masengu vuku henda mukasala anu kujibana betu butuko wabo kunyemesha bo masengu touring makuta 11 bionse vimweta bio kushala kaji bintu nyao moi mubi wetu lukini lwetu nyalu bangi la hakala tetu batulela basanga na lukino tuke banu mushindu kai watu tukushikisha mina malwa katwe mabanya nzalani mbulanda mbubwenza bwani tukala bakinangana mukulumpu jamba ni bantu bahabuloba bantu bahabuloba kabatu baso mwenji wa bwimpa nanko mema njindo mangu di bantu bons baba mumanya nzambi nyeo chili mumulama vumweza ndonga muni mukulumpa Jonas munkamba kadia tanzemba le 30 octobre 2020 chena mwanji kwela ndonga moto
wakangambile jiti kwa mbani nzambi munanga bwalu toni mpinjeu chijani moi kimushindu likabije mukulumpa ma nzambi mumunanga uchijani moi kaji mubyonsi byenda bimpa bivumwenza munu jamaja babu nyimba kila chola tukebela Kanyunyi nzambi wenjilu sanga mwechi twela monsieur l'abbé Jean-Paul nyeleka twasakijila bwalu bwenda yi yaki munyi muloko monana mukulumpa mvumpita pita nyakumalo amajimi kaji bangamile kuti muntu kampanda mwaba munana nenda bwani mema ndisanka ni bwabana betu bonso batulonda bachiji muchenda merci nanku muvulukai bwalu nji kwenda mwabeo wo mulo kwenda mwono jimo nabo nyeki kwa icon to merci muntu ngikon muntu jimushia trace al muntu ngabla hani no jimuka la chaîne YouTube mukasai jimushia trace nanku mwambulushai ujinji jinga dia malu 11 ninkuja ninkunwa ninkulwata bajabu ni fachi koje kako etena si mumumanyi tatu etena mumumanya nanko nenu benza kuni na shafachi mumumona nibiga disanga bwari mujimu wa mukweba kwa kuwenza wewe wato chance ya mukweba ki nyebato mukulumpa nujinji kwa bujandekelu bwani tukuteleja koko matukabunyi jijandekelu biri mo kwa mani kumfwe mishala matukabunyi ibi bikengele kubanga didi san champion yeo nangu bambululo Misambu bambululo shiba binto bikombana hali de basko ko byangata mena bigale bimba ni meme mwigala mu byo bigabiti jishinga je bananga nanga jichinyi jishinga je banja kinyi chindi chikaimo kujinga nchinyi chindi chene mo kujinga nchinyi bintu byonse byabita meme ngabwo no shamu ni mulalemu chita ngoni boruto kadi ndi mo kubenga chintu chonse njinga chintu bwane ndi mo kujambulushi ndi mo kusanga ndi mo kuna ku cafe ndi byana ngwabi muntu mukulumpa muna ku cafe simbimba meme mwikalana kangwasa kabulala mulala mollo mungusi ngezibimba ndi mo kwenza Misambu ai mwikala muheheja kadi bibiyan mwani bumva bishala matwabunyi zulula kwenzulula ngiyana ko bambulula kudi boba meme mvwe bangomba bagoba ni katanga bai mbwa hatu kabashala kamushinde to Kanyunyi wabali mwabojo mwamali iya kudi wajula wajikoloto kweli jibema mwena kajamwina bai nae mwela muyombo mwajula wana mwela mwajula na mwajula amigo Kanyunyi wabali kwa mwela janu mwage mbewa mwomba wambwa wadribi ya ulina na wanye tawani mwoloma mwajaba mwolombo mudombo mlela wa mgabashimbe omwanza kanyoga ni kabanda mwole madibo mwana ni bamba ngabo udu waba mzela sakula bisanji bana mwina tungo mamali bwa bachile balima bali mwezi mwajaba mwana mwezi magayemba mbuyi mwaguri mamutete kemudi kubundane na kwelele wamni nyama dai musomba mwene mwena balanda be iya kwa bana musuya wabina ndam kemudi mbale ndamlo nalo mutombo mwisha wa mutantamba iya kwa samane tondo dai udo bamba ba mwazalimba ba bende nemse tawanye ya wita Mbiya wabali mwachobo mondonga kwigari wabali kwa musoma uchiban turuti manungu mwakusangi techimenga chamule mae Kanyunyi mali wale Adamu mombe mago momba buje luwa ka doblo jambo jalo Adamu mombe mago momba buje Adamu mombe mago momba buje Adamu mombe mago momba buje
la ma ba ma mi la mo nani ba ci ba lembe bari ba shi mo ko lo mpa kule la bana bo bari bo mo ge kadi tele ja Muimbi Kanyunyi bidi mo bidi biando mi vola ko bando ni malo ya ndanda mo ge madala mabisi mumba tabana beti bato ayidi dende tusumba uri wanshema kutawa wa mwikala ni balamulo wa mwikala ni bi ngwini bana uri wenda utamba kana ujinga mwe kulele mana kumbelu mwa chinyi kwena mwanja mwa kula mamyo uri mani mwina baba wako shikola banda chomba shikola wana lele ngari usamuka nyoka samuka wana uri usamuka nyoka mbawe kune manyi samuka wana uri usamuka nyoka mbawe chinyi uri nenda wakanjila kufina samuka wana uri usamuka nyoka weba muhanu mwanga na ula nukubina kombo samuka wana uri usamuka nyoka bwachilamba cha mungati wako uri ula mchama chinda samuka wana uri usamuka nyoka tabana mamunganya wako palala kabaisha kuri bwigile samuka wana uri usamuka nyoka weba muhanu ukwala kwene bilato samuka wana uri usamuka nyoka ulela ujanzubu lelo bana bakadi benda bujiga buba mukula meshi turi di manungu mwaka zangi teti menga jambu di mae Misambu ituyimba kuja mulwishani jike buloja franga yumushingu wananyi Mbiya Kanyunyi atanta imbe mizika kumpera kwa fachi musomba kikai franga ingisanga neba bwa moyo mulenguji nabu tutakumpanda utubali kwa musiki utoturi misambu tusomba kwa kuchinsasa para nimpa nifachi kosa ile wabonyi
kundegelu lelu tuvama tunulabusha kwa ukakesa kunuleja nyunyi we kanyunyi nangu munchi mwenda makuta lelu to anja natoko $10 nyinyi mwenda naji vumpita jikwambulisha kwa nindesha bana betu binji jinbyebi bena moyo mulenga nyimba mwene kanga ngoma tutuimba ngoma ngami ni tutenze kwa antere mama kumpaleku na ngokwena bwalo mukwabuta yimumva ngoma chijamu maboko ngoma bimpani ngoma milenga hadi ba ilonga na ngoma ni ngoma milenga papa ngoma milenga ngoma milenga ya digam karibu amatu maita boy kama manyanga mpende tutibanga ni ngoyi mujima do ngakuna ngibikola baba kunangisha kujibantu kalimema nyingalo kukunanga eyo twasakira boy mukulumpuseka kase kukimpa bikola
Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.